Lelapa le batla dikarabo le gore molao o diragadiwe go latela polao ya Kgomotso Diale wa dingwaga di le 45 yo thuntitsweng ka mosupologo mo thapameng. Lelapa la ga Diale la re baagi ba tshwanetse go ungwelwa go tswa mo lesong la rre yono wa bana ba le babedi. Tona ya mapodisi Bheki Cele o ne a etetse station sa mapodisi sa Kliptown morago ga gore maloko a baagi a bege fa thebolelo e bukwa ya ditirelo e rwala maikarabelo a metseletsele ya bosenyi kwa kgaolong eo. Ba re station seno sa mapodisi se se nang le tlhaelo ya didiriswa se tseletse go ba swabisa. Ba ikuetse go Cele go tswala station sa mapodisi le go se baakanya kgotsa a leboge tiro. Tlile is very old enough. He must go and sit down because he can't do his duties. He has failed us. So we are not happy about that, really. It's very bad. Fane a arabela dilelo tsa baagi Cele a re dijanaga tlaleletso di le 10 di tlile go rebolwa go thusa le matseka a le 12 a tlile go romelwa kwa stationeng seo. Indeed, we are supposed to improve those resources. As I've said, that I've spoken to the National Commissioner and has promised these new 10 vehicles. Baagi ba ne ba itelekela kwa legaeng la Diale ka nako eo Cele a neng a etetse Balelapa. O ne a bua le baagi ba ba tshagetseng ba Pimville morago fela a sena go bontsha tlotlo go Balelapa. Cele o tshepisitse go dirisana mmogo le mafapha a puso go tokafatsa ditirelo kwa kgaolong eo. O tshepisitse go matlafatsa dipatliso tsa polao ya ga Diale. I'm told Tuguti that was a peaceful march. I'm told Tuguti I'm told Tuguti they just wanted to kill, and indeed they killed the innocent lives. Therefore, as a Mapoisa, it's our job to go investigate and to protect the communities and enforce the law and uphold the law. That is our job. If we don't do that, which means we're not doing our job. Cele o solofetse go boela kwa baagi mo bekeng e tlang go ba begela ka ga dikgato tseo di tla tsewang go samagana le bosenyi le bogodu jwa dikebole kwa kgaolong eo.